Iboto, Greta Puyat de Ala, number 9 sa balota, kagapay sa kalusugan at kaunlaran. 34 years siya pong magserbisyo, King Baleng Arayat, bilang local civil registrar. Intune magserbisyong tinatak, King bawat pamilyang Arayateng. Karing ka kong kaluguran, at tingko pong pagilala. Metong yang babae, anak ng tunay ning Arayat, Nagyo na Greta de Ala, number 9 niya King balota. Iboto tayo para konsehal. Greta de Ala yang kailangan tamo, Greta de Ala yang iboto tamo, Greta de Ala para konsehal. Sumauwi ang tutu, Greta de Ala subukan tayo po, Greta de Ala mapagmalasakit, Greta de Ala tana po. Iboto, Greta de Ala para konsehal, number 9 King Balota. Nung mamiling kandidato, kinita ng maprinsipyo, Greta Puyat de Alaya pong sigurado, alaya pong pipilinan. Sasahog ya kanino man, kailangan tayo po king konseho. Iboto, Greta de Ala, Greta de Ala yang kailangan tamo, Greta de Ala yang iboto tamo, Greta de Ala para konsehal. Sumauwi ang tutu, Greta de Ala subukan tayo po, Greta de Ala mapagmalasakit, Greta de Ala tana po. Iboto, Greta de Ala, maghanap ka ng kasama, Greta de Ala ang kasangga. Sumabay ka sa tugtugan at gaganahan ka. Tayo ay magsama-sama at kay Greta de Ala na. Oras na kababayan, kay Greta de Ala. Iboto, Greta de Ala, number 9 King Balota. Greta de Ala yang kailangan tamo, Greta de Ala yang iboto tamo, Greta de Ala para konsehal. Sumauwi ang tutu, Greta de Ala subukan tayo po, Greta de Ala mapagmalasakit, Greta de Ala tana po. Greta de Ala, iboto, number 9 King